kumantere cionthe guru ya Kenya. Hizi ni nteto Chemero TV ogorombe tukirembethero nge kutaria monto kathumba uria kwethiritwo kugitinda ntere mwanya andikibeto nteto barikite na kwamba kambi gutigira no kwamukira riboti cionthe uria chikwethirwa chikiumira wonba betaga Dennis Mutuma Muthomi roterero mathithio gorobona arua turi na Jacqueline tukiambiria riboti yetu ni atende kwethiritwo kuri na kiriro na kieba kire muchujumwe jurani kanani mishi ire kwerekana ni ya NPR bathatu barabethero bakiuragwa ni maitha kuringana na family cha NPR baba baigwite ati ni bethirite bakithangika sana na nkuruki gutigirwo murigo jo kubangania mathiko ja NPR baba ni aria anto bathatu kana bathatu baba baraboragirwe ni bario mtomo ijikene ta Moses onge wijikene ta Robert no bathatu kuragwa ijikene eta Martin kuringana na mishi ya NPR baba bathatu bogwete kiriga kiribone ati thirikari ni ethiro ikibatezaniriria nyuma ya mabitha baba ba NPR kurikia kuragwa bakiuga monkera nandi gutabitha kinya umwe wa thirikari wethiritwe akiriongira mishi ya NPR baba kuborera nabo ni ara nandi bakuga ati ni bakurigara akwethirwa NPR baba bajukairwo kiri thirikari kagita na karaba gwitango gyake ende nyuma ya gento gikithuku kia bomera thirikari igetana mbere na kubatezaniria mukiri wa Nkunja nethiritwa kithingatira ripoti izi ndene ya message NPR baba bathatu na guturuguriria na ripoti una njira entariru mukuru gona atura wada patura atete ndewita ndekuriaria ngamatha jara thaira no ndere kubwa akorowa 19 atwana na nyuma mbele no ndere gara tia kwingwenduta Nikiriro na maithori ya Jose NPR bathatu baraborero ni maitha ario Moses, Martin na Robert. Mungathaire mbele kwa nderoma utendia na washughulikira no tuko kwa thantara nyuma no na nyuma ni untoba wete kinya tibaki kwethia mabitha bani bakwerekana ni bathirikari uti mtu kinya umwe kuma obisini ya thirikari ukinyete nje icio kuria na takwetete na mbere kana nyoto mapole nabo ni bobatieri murio yo kwethia bakibangani mathika na inde kioria kione ati bathirikari yumba kwethire kiukia hanto babare bao tweretio wita kinya mochari kuolia mwiri owe lakini twerora ba yene askari temali yetu na turengwa turewananga at least tuwete na police bautio report rawata kuma kire OCS urato kwa nore akwa batwe mwaka kwena manaiti so kinya thaitu ekiundune kinya kwatweka tuna arrangement still tutene information nimbea kuma obisine tuisi polisi baba NPR bethera bai anda OCS ospindi na komanda wao kumari ukuwa tiwe turona kana araturia na tukuendelea pamwendete riari moyo le ba moya ngo le ba muringa irazimu inya thasta sio tukubaye mwira ngombe siwita ende thaya kwita tu utiwe turona kinyo turia na tate kira batwe tuonete kuma kira administrative system uti information twawata kinyetu ni ono mone yase non to tero Moses katukuibwa na udhari na akure lakini kuma kire system ya administration uti nombi ndato watite nombi tewe ndiro to asia antobare na bareto ni afisa patrikare utebo turomba kuona njara ya anene bara ofisa bongwa utatu turone akejokwa ora ko badirete ofisa wengwa kwete nyo thirikari ikwethero nyo OCS kana anene bo bange bethero baba baete ngwe bakomba witambulisha kana kuomba wao wikinyithia njeu watu mwanga thairwa ri ntuko ya Alhamisi uti muntu turomba kuona no antu wa family bongo na manjirani to yao uto turona bo bathirikari baikinya ndebito kwanda kato kwenda muri oyo no ntomate ni orwerwe ngwe ne thirikari yo ke muri oyo mateni arewe na baromere kila kitu batu mwanka thainya tokaibwa bo bange borwa batewa ombitise githaka upate thiatairwa bamenyeka githako ngwe bararita ndoria atere batu mwanka thai no bukinya mateni akara ya barabange riu bakiorio kya kwethera ni bakwerekana ni ariti ngwe bathirikari
na rira mtu ona thina utiutethi bwa kuona kana nja yawe komba kwetheretiwe kithangika indi nirietwa kireti ate mtu ni muritingo yo thirikari ikaba mwingi yukebanira na nteto iyi twisi NPR no umwena ngwe polisi na ngwe thirikari na muthirikari akokwa ibambo bangaira boe abambo bangira kuma nare urubonze kakethoro inya ukibanga babu maziko bo ibabangite indi batu twitianirwo nao tutikumenya natatia askari ro andikwe muthirikari oro wa kwatuka askari bo bathia ateta nao ibaitire kuona kumenyera na bau bamusiyu na kumenya muntu arare uthirikari babange batu borowa kwiboro kinya kuno nturene to babainge muno oro wa kwatuka bo batithia atelawa katukuwa thirikari kethe ukethirwa abakiletia na beto mesinga beto kuya ubatianirwo u ndomba kuwa kinya PR kinya generito ngwa leke mesinga ndi tore ruma na kebege na kire tukira tukitheta tore asiari na akoro beto bakwite so kibatu twoleli tukuona tamite na beto bawekiro taba kwendo ngwisi NPR non toria muntu akona ati no bure kwetu akiundwine ate kuona wamutethia ini simple kwa tweka nto baba te kwa kibaumbelo askari bangi ni afadhali ana beto bari emisi na askari bari na bunduki sio lakini tutie na nto beto ba moyo na ina meshara to taise borereta na mbunya ba kinyo kwa mbu otenya salary otona so ninkoria mesara uyo nonto ba ko rwango tenya report ira kinya to menya kethenya thimo cio ina ire nonto bare awa thimo mwanka thaike undune tore ndenda kuria tore kuruba anto bau batwe ike undune tore tumenye thimo ciore ina ire nonto information cio tu wata kuma ke thimu nkiripotera Mero TV kuma Teresa Megembenad beta mukiri onkonja tukirekana na ripoti hiyo yegie manto jegie mabithaba NPR tutagere manto jegie ogima mwiri ni aria ngwataniro ya arigitani runguro mwaburi irwa UHC kana Universal Health Coverage Staff kuma county ya Meru, county ya Kirinyaga, county ya Embu na Nkuruki county ya Murang'a ni bethira bari na maandamano jarza gweteta na mbere aja ndene ya county ya Meru kuringana na arigitani baba baugete ati bari romba thirikari gutigira ni kubandika ngugi na Nkuruki kwambiria kubekira kana kubekira mbecha ciao cia ukuru nirana ndi bethirete bakiromba governor wa county ya Meru Reverend Mutumantu Ithingia gutigira na kwaraniria na ngabane bangi bari ngabana wa Embu, ngabana wa Kirinyaga na kina ngabana wa Murang'a amona gwikia rwarero ekire kanjo mangabana nikenda gutigira arigitani baba ne bakwandikwa ngugi eke kana ni thirikari Nkuruki ni bethirete bakiromba ntaira guchwa nikenda arigitani baba bakethirwa bagekarata arigitani bangi baraba ekirikire mubango chocho cho thirikari Jeff gituma na ripoti yeu nayo ngwataniro ya arigitani kuma kaunti ya Meru, Tharaka Nithi, Embu hamwe na Kirinyaga ni bathithitie maandamano ja makire ja kaunti ya Meru bakiuria thirikari ithire kibandika na bu ni kurita ngugi ya kibaruga ya arigitani kwa Nkuruki miaka 6 na ndi ni ara kinya Nkuruki bakuria thirikari ithire kibaria mbere chao cia gratuity na kuga bo baingirwa mendekithia jao bachoka ngugine bakethira bagita ngugi ura kubaterie ya watu waweze kuwekwa kwa permanent and pensionable terms. Si vizuri hao watu wakuwa nafanya kazi the same na wenzao ambao wako PNP lakini wanalipwa pesa duni. We should all of us stick to what the constitution says: equal job done, equal pay. Now, we have served 5 completed years. We have not even been given the gratuity, which actually should have been a show of goodwill because we have been working, but that did not happen. On Monday, the current CS is supposed to be meeting the COG. We want to send you with 2 things that will be absorbed and are permanent and pensionable because we have served in goodwill for 5 years without going on strike. Ni maandamano kinyaja kinyire obisine ya governor wa Meru Reverend Mutumantu Ithingia ni ari antumwa yao kiri governor ujo ni atakiri muchemani jwa kanjwe ma governor nethire akigwatana na governor bangi bethire bakiandika arigitani baba. Monday, the current CS is supposed to be meeting the COG. We want to send you with 2 things
that will be absorbed and are permanent and pensionable, because we have served in goodwill for 5 years without going on strike. But it comes to a point whereby you have to make stern decisions, and under the union, we have downed our tools. The second thing that we want is our gratuity for the years served. It was gazetted, 31%. That was gazetted. Let us get for the years that we have served. Those are the two things that we want from you. Because salary is not paid the whole year. Salary inalipa tu monthly. If the ministry provides 2 billion only, 2 billion, the whole country, they will be in a position to absorb the entire 8,571 UHC healthcare workers as they wait now for the money to support the rest of their current. So we just need 2 billion, the whole country, to convert the terms of the UHC. Akiaria kanyene ka gavana Mutumanto Ithinkia Daktari Julius Mbijewe ati gavana inyo akera represent manto na tukuna Council of Governors Jumatatu eda represent na area uria kenda na bobomba go push yomba gwita Ministry of Health kedra ku counties nyingi kwigwa jakachiomba kwithira cia siri already babuzobete then yomba gwita the same direction counties chionde chia Kenya ijakuruke itwe kujariri twende ya Senate, National Assembly na ndene at the national level. So we are hoping and praying that of course they are comfortable, ilo twende comfortable. Gavana nombere gwita union officials bombo karante guru barania montoyo ya mero jege mantoyo gimo mwere na uga rira kwena issues tutethia tukithithia maandamano mbere tukarante guru by union officials na thirikari tukomba ku address manto yau kenda gutuika gutina ya tu waste a lot of time tuyo menara twiringa kerere tuyo menara tugitagia mushara itukaranirie tugwarandika igo kareo ukariojo na ojo tukagwatana tukamove forward as one team. Ukiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam Nkatho Shimona Jeff Agitumano ntobo ripoti yo kongera kuni ati mithangiko ni tete na mbere na gukujirwa ni akariba ntereshe Gembe North na bobo ni nyuma ya ntukwa kathomba kwethira bakitho kirone maitha kagita na karangombe ciao chita na mbere na kuiwa na kinya antu weta na mbere na kuragwa ni untobo tumite MCA wa ntere cia amwathi jikena tathuranira mutungi gochumeria na kuga ati kinya nyuma ya bota atongerie gucemania na MCA sebantere che Samburu mucemano jara twarejo kwarithia mantu jegie uria ngombe ire cia intere che Gembe chigacokwa mungera nandi ngombe iji itithiritwe chigicokwa nera nandi MCA mutungi nkuruki ethiritwe kiromba mabitha bakore gutigira neba kuthithia operation kana musako nikenda akariba Gembe batekethira bagikaraga na ugwa na ironda bira bethirite bagikurukira na byo kumania na maitha baba bita na mbere na kuora mukiri wa Nkonja na rugono rugo. As the area MCA wa Mwathi wondi kola when a lot of victims when the victims 85% kan kuwa orane MCA siba kuma Samburu kina Rebecca kina Kevin Olentemana ora bawere bachokia ngombe zetu thirikari batachokia operation iendelee non tutomba kudhania mwananchi non tore mwananchi ero no kandio na security kezo gore chokio kwa weya enforce it. Uni MCA wa Mwathi nwethuranira mutongi aretete na mbere na kuwate ntobawe ba Mwathi no kabetete na mbere kuthringika no ntobo wagagibokaria na kuyirwa ndethe cio inyakiwa nyuma ya MCA Basamburu komba kwetha bakiwa ngombe ikethira cicokwa ntobo butakarika na thirikari no kekiri na no kabatora kuromba operation na ende no tkanto bakuringika ntuko kwa ntuko kiwa monkathai bopera bakwenda ni operation yombe kwethira kithithika kontuko na tia kari batora kuringa kaita kweita nkuria thirikari bweterete mwanka president tokuwa tuthira Gembe North weterete tuthikantu twaya wa support ire thirikari bwa gathantu batano bakwa milioni neto family manelelele taitumu
mbere ni kukarandhe bwarie no mwire uteanjende nge tukwenda ni ya security na turenda batwe nontu last year when His Excellency and Deputy President Kithure Kindiki Wasani ndira kintroketi ya interior di kwari kwe kubanganwa njira ya kwithwa twina operation na Samburu na under the capacity ya MCA Sibara na boba umete Samburu ba pulenji kezirikari barawani bakwenda bongwa mbere ya Muchako kana operation yendelea kuona ntuba umia saindi barawa bacho bakarania na ntubo kenda ngombira chionde na mburi nebira chionde chirikite ugumana nanje mulima bendera na Samburu beta mulima bendera bakombo chokia zirikari batachokia operation yendelee riu na weta bawatanirite na ngavana Mutuma Ntwethingia bakomba kwithia bakirima barabara munuise ndwanda igi iri njira imwe ya kuongela ukaria ntere igi no tukwina security rundi ikumira kome kambisabu ya Tanjaruine tuwansi Makinya ya turira barabara ya Isiolo Mondokas highway ndamwira eu nenko request na ntete ko inya kana mbino ntubira tukwa gezirikare ka tukwa tukawatanira ndibonto kwa His Excellency onto barabara security ampa na yumenge barenta yena mwanga mbere hata mwanga kongoga mpio ni toraniri njirerenge kuma usara venance the security mikona sionde ke report na Meru TV kuma Mwathige na Beta Mukiri Ankonja kuma ntere cia igembe twerekera monka ntere cia Buri ni arakari bagishiko bunge giki kya Buri ni betherita bagichumiria na kuonania gucokia nkatho kiri governor wa county ya Meru Reverend Mutuma Ntwethingia ni kiraba kugana bathurire umo wao ndene ya kanju yawe ya minister abobo gojite ntuko inkai nyuma ya governor Mutuma kweka kana kuritaria toria Madam Karo ta umwe wa minister bara kethirwa agitaniria ngugi nabo ni arakari babana ndeba Buri bonekene kumene ria bonene mujumbe wa ntere cia Buri Mugambiri Ndikiri na bobo ni nyuma Ndikiri kurita miario ya kuga ati gute muntu kinya umwe kuma Buri wethiritwe akithurwo ni governor Mutuma kiri itebibi bia CECM kagitene kau nawe umo atongere ba ntere cia Buri witikene Kalembe Mutuma nethirito agichumiria kinya na kugwata mbaru itagaria ria kuthurwo kwa Karo kuma ntere cia Buri ndene ya kanjo ma minister ya governor Mutuma Ithingia akariba Buri bachumiritio cokeria Mutuma Ntwethingia nkatho ni kiraba kuana bathuririte omo woya we Karo Karea ari omo wa CC kiri thirikari ya kaunti ya Meru na barua ni baniri Buru kwa marito mbetawariria nikagwirio murithi na mpumite na ari kirwa na ari ward na mbere bwakwa ni boro mpomba kuga ni gucokia nkatho nyingi muno kiri our fourth governor Mutuma Ntwethingia twamenya Buri na recognize Buri ni batikwithira ina mutongeria CC Karea Caroline Karea wa Kirima ugende mukaji wa Buri constituency mbugito gwiritwe muno nontu bwa governor wetu Isaac Mutuma kumba kwithirwa gukonsinda Buri the second time omba gwitwa CC jawo gwitwa Reverend Karo Karea achiariria aja kirwa akurirao kwa mukuru gwitwa Kirima Ntotiribi akora gitwitana aja St John mantu ja Murungu atuthithire twe youth seminar atwitana mantu a Murungu atwitana mantu ja gutikana na ndawa cia kurebia na mirandi enge mingi community kambugo ibwaga nontu bwa our fourth governor uju Mutuma Ntwethingia nontu bwa ngugithongira aratuoneria batu antu baburi gutara kari getu kongwa kara tuchiere undi mukaji okirwa na ari ward kambuga ibwega nontu bwa our honorable governor wetu fourth governor wetu wa Meru County ibwega nontu bwa kuturikana batwie turia antu baburi katukuribwaga mweshimwa nontu bwa rio thithitie
Nkulukini bareanite na miario ya Ruaya Mumbungu wa Bore Rendekiri Mugambi arauite Bore tithuriri muntu kinyomwe na karo karia tokuma Bore nkwenda kuga kiri atongeria bangi bara baringairwa kura ndene ya Buri bara batije marito ja antu bara baringaira kura katukwira mweshimiwa wetu Rendikiri namenye karia aciariri Kirua na kethira atije Kirua ariko onde mucore wa Rendikiri weje nkuonia ara karia umite ethira kuri muntu ini ukurwa nako itunatige nakire kirumi kia Ngai puru neje itu tumuonie njeo neje tumuonie antu bao neje tumuonie na haria umite kethira ibande bigwetua tukanenkanira na nye ibande ketha ti ibande muno batu tugeta tumuonie kwaone aja kari gaciari aja tuburi twa bojo itu toto itheare aja kiurote kumenya mutongeire ketha kwi mutongeire utikumenya tukamuonia mweshimiwa wethirwo tije antu amba ukoria mbere umara kuga batu twi left out indira igurwa no rugire karo na ite kibande kiawe mweshimiwa wenda kibande kia karo unde na ke person nkwijite ake in case ukeja gukienda uningo kali na kibande kia karo nikenda ugakiona na wone na aria karo aciariri nayo ni miario raikirinya ni Mutuma Kalembe akiwa karo karia umite Bore Buruna atongeri babati kurekana na andwa no muwata mbaru tumba ko define mwana omuntu kana define na naria aciariri kana uga arite kibande tinama ibande bionde biantu babure bakarito bikathoma no thimenti no tukana gaga getu kaburi karaciario rua ko twinde to migrated from no thimenti twagitwa ko urambomba kuga indwa ire kanona cio karo kira Murungu na amumurikire na tochire anene after kuritira Murungu nguge na choko na gite utimana mweshimiwa wetu Rendikiri Mugambi Muruithania wigwa bobo enkoro neku muntu aria akunenkerwa giti mwana ona nenkerwa giti tutumba kwithwa igita rionthe oria tuona kana kange tofauti katikara ugo kwenda kaga kuringwa muto kagakua mweshimiwa kiao na uma bya kwirukira fununu to kuigwa kama ntu jau ja kwarua ati we na muntu okuretete mubore numwe mwana obore numwe na babatere bonthe kwithirwa bakituritawa equally I wish tukeja wikumia muno turi arume ati tuone jaga batwe tu superior nkurukia kina mama kwithwa inya batwe ketha batwe inya batwe tuguragwa tukagura na uka turo tutumba kwa gwithana ara tumite is better tumbalance tu bothe na nature na ketha mwana ore akwego na umite aja aciari bo umite aja imbi tu moro anwe Reporter Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni kuma riboti uyu Mwende wa Laiboni kuma ntele cia Bore turingia gataroge tumwe ko twerekera Monka County Muturi izi ni county ya Tharaka Nithi ni aria akari kuma ntele cia Kithigiri ndene ya wadi ya Marimanti kiri giciko bunge kia Tharaka ni bachumirite na muthuro jo munene na kumeneria itagarire mujumbe wa Nterizi kuremo kubathondekera barabara ira bakuga yumite Marimanti primary egweta Monka Mushijo uria wari mujumbe wa Nterizi Mburi Mwiro nyarabogete kuma Mburi Mwiro akuma gitine barabara izi ni ethirwe igitezanirwa bakiaraniria metha yetu anteto akariba bana ndene barombete mujumbe wa Nterizi Tharaka egitonga murugara kuba kana na kubathondekera barabara izi utore mwandiki wetu anteto ndagara wego na kuga akariba bana baugite barabara izi ni thirite kibathangikia kwa kagita kakaraja kari muno kuma Githigiri gwendera Marimanti na bara batumagira barabara kuma Gatunga primary gwendera kwara wari MP wa Tharaka Mburi Mwiro kumera ngwemwe bakuthate kuthukana kwa barabara ino amwe na kwithira bari na mathiko tugo ya roba kiranjimika kuthingata barabara ino wara mikurungwirire kenda wamba kwithira bakithika mathiko magira tuyitaga nonto ba muchiba wa Muriwaia barabara ya kuma Gatunga primary kumera ngwemwe niyo itimite tuga turiaga itukuthikania njira enu thaino ncheriria turi bayo tugwate kuthika twateyaniri MCA na MP urari ku thaino MP augire njira ya Mburu Mwiro thaino augire tiro njira ya ina Mburu Mwiro indi ikyo twana tucheria antu bantu tukamata mwiri na gituro tuya atubatu gwate kuthika njira eno Makithigiri
kintu kia kina thina muno ibarabara gutwikika na thina muno no tutwika anene betu ngai baurire na ntiko meimbira thina indi jo tukurutharutha ano tubama tumaru tukenda gukamatura gintu kuma reserve yetu no aturuthire njira no tutiengari yomba kugenda indi twirutha barabara eno emuthi no ntubwa thina ira twina cio mathiko mentura twachwa mtombo tutetherie turutha barabara bwarema tugo tuyire kuma gintu thaa 10 na nuchu na kuringana nuntu itutete membrother na kuringana bora njira gitu kangite twachurika tuambu aturi no batwitiga nuntu mwire tiekirika gituro kuma ramini guchureta monka muyara kwa nyoka irare kiganu endi ro twetire atori twanyirio churikana boibo kuona tukinjenja kajiraka na bando tutiarekia nuntu kaya kuwa tara mbere nino njira nduku muno no tuthitaga inwendi igete mira tumira uwona tumira na baba twitiga batwitigite na inkwira ngai bwega na rende boro thithirite ngara kiri mujumbe wa Tharaka Gitonga Muriwari kwithura kabu thatirite mugongo kiudi na mbere kiuga barabara no gwituraga na kwogu bakire mujumbe wa Tharaka gutigira na kubareithiria tutura kurutha njira no akira twina kiathi kana twina muchiba toyu no turuthie njira ino ya kuma Katunga primary kuthi ngwemwe barabara eno ni nkubi kubura kwa mburu mwiro kumira ngwemwe na thaino ndi niyo tukuthika no ntu itu ateyanirwe ni MP na antu baba ruamirite ndeni ya Kithigiri sublocation ndi twiromba na itejo kinene mweshimiwa wetu na twigwikane aturi atikaugia ngai mtu fulani na thukangirie ntura tia tutetheria kwa wendi bwake thano kaneta kura no bwitura njira eno bwikara yo ikariyo barabara eno ya kurukiti mborio mwiro gwakera na yatwikite kale makinyu magaruka na ataumite ni tukurigwa muno ike gitumi barabara ya tibigire na twikire ni kurema kinya ikurimwa na no ricoco cikirira mbinge ciagirwa cikagoto mithanga ciagirwa thuru barabara eno kwogu na no the shortest road kuma Marumanti kuyaga Atunga na no nkari cia kujira raya atura kurimwa amonogu barete rodi machos batharakani digo tigeri bakugarukira ndarino bakiwa kigunikira bonetera muthika gitakara mwirari MP wa Tharaka ndimachos bara withagirwa bai nturani cia wetu batikinyaba wetu baya bachokera sendi ciegumo bokarunga runara indi batathungia na njira eno kumira kwa mwiru ugwatania na ramina mbere ya ngwemwe ito chwero inyaru ndimaso sivantura cia wetu twikane wa kwithirwa no twitethie twingwa wewe tutire mironjira watwikana twinguge twitwingwa ninkuga thirikari ukaja kwigua nigarurite mebe macho bachendi imwe nicho bekajiraka na no akukinya mwiru ayana kona no mwiru na rutha at least na tuturagira kamwaramu at least nyakuru atimwa moka ogo kuma Kithigiri wandia Marimanti gichiga munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV gitoka mbita Ndagara waiguna riboti ya Ndagara waiguna kuma gicigo bunge kia Tharaka ne gutwa kanyaga kwithirwa tukiumagaruka ndeka inkai sana ugeta kuraza no ntu nichokerete na nteto nkoroki cia Meru TV utuko Msimu wa kuvuna chapa na tatua tatu. Kuna guaranteed 1,300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna bonus ya 1,100 kila Jumapili. Unaweza vuna hadi nusu milioni ama tuktuk ndani ya Tatua Bonanza Live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. Hapa Tatua Bonanza Live Show tatua tatu. Kazi yetu ni kuimarisha maisha na kuhakikisha kwamba tunakusort unavuna chapa, unavuna mali. Niko na mshindi hapa. Naitwa Victor Mutinda. Victor Mutinda. Wagu mangali kwa hapa. Mtitwande ni nusu ya Mombasa. Ulijishindia nini Mutinda? Car wash machine. Tatua umecheza muda gani? Karibu miaka 10. Unajisikia aje leo umekujia car wash machine yako? Nasikia furaha.
Itakusaidia aje hii kwa maisha yako? Kwenda kufungua biashara. So wale wajacheza watatu unawaambia aje? Nawaambia hii mchezo ni ya ukweli. Mwenye angependa kucheza tatua, acheze, ni mchezo ya ukweli. Ndio kuongera na congratulations. Asante. Tatua tatu tunasemanga rahisi kama 1 2 3. 1 2 3. Hata wewe unaweza jishindia, unangoja nini? Cheza tatua tatu, uvune chapa, uvune mali. Sasa vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. Mumero ugira atire wona giembe kiaringwa kuri na gintu na nikyo gitumi bati tiri Meru TV na Dere FM twikinyetie tauni ya Nkubo tukimenyethia arimi ba majani, arimi beria na arimi ba marigo ati tugukinya tukaburetera atongeria benu bobori bioria na babu chokerie tugitegera mawega na mathina jori mugubu nimbene ya rumuriro siasa warugakujire mokwemwe kumaja uteri ya Fortunas Nkubo tariki 13 mwezi Jwana we nani Njeri wa Cheuke ugakurukirwa Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Kongera kwenye ati Peter Kirirembe ureno mwa siasa kuma kaunti ya Tharaka Nithi na ora umetendene gicigo mbuge kia Mara na shumirite na kuonania kumeneria bonene mujumbe wa Ntere cha Tharaka Gitonga Murugara. Kuningana na Kirirembe augete metaratara kana njira iria Gitonga Murugara agutumira kire siasa ciawe ni njira ira cithiretwo cikikurukirwa ni Kagita niara aeje nengerekano ya ora Murugara gweta na mbere na kweja na irio ara. Kuningana na Kirirembe augete mujumbe Murugara abatere kuritana akariba gicigo muge kia Tharaka uria bakethirwa bagichwa gairirie bibi endite gwetera Kagita kara agetaga na mbere na kubatetheria na irio. Nkorokina ndina arombete mujumbe uzo Tharaka gutigira na gwetithia na mbere siasa cia iti na mbere na maendeleo endite gweta na mbere na siasa ira cethiritwe cigikurukirwa ni Kagita. Musiasa ulinkuma kuma gicigo mbunge kia Marora wiyikaine muno ta Kirirembe na ebumirite na kumeneria mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ara ugite Murugara atire na njenda no eriko kire ciaca ciake cia giti kia ngavana mwankani wa 2027 ende no akakweneria ringi kura na irio bia kuria Gitonga niwe yangana to irio aba imbura ne ganire mwena atigane na irio na arute wironge we na gito tutie kuretagirwa irio untu mwaleterwa mutu auke mukaleterwa tutie kubenwe na irio ni turakethire na ngai aturarima tukite atia so ni basuwe murathi ungi
akiuga Gitonga nenkagire kuruba irio baraba nenkagiro mbeca ithirikari araende amuritie bantu ya kunenkere kuruba irio na bandikire ana bago baraba kabatethia ngango kumuletera ndengo ari na janto ibo janto maine maratu kaleterete ageko ruto na ale ukiria ni magokia ngirigie kana ni na jana mathomithirie ni me ukijana yake kuruma umandike nikenda manena yake kuruma riko nitutie kubena gwena Muthiani akiruta mbito kiria ringi kura kurega kwenerio na iria baringira atongoria bathuku kura inde ibaraithiria atongoria baraba gukara na mwananchi wa kawaida maturani tuthurani mutongoria uria atigakara Nairobi agekara na ni ntera kwa nenda mbendaga mutongoria ro gutethia ki nitutigeni gutumirwa akiri jaito ujinga nitutige kwa thagwa nanda haleluya kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marambi ta murimi wa Mbogo tucokerera jakathitune kama Meru ndene ya mutindo joka ngangi ni aria murungamiri wa ritingugi ndene ya bisi ya gavana wa kaunti ya Meru Ndagitari Julius Mbijewe muthenya jana arua nombera kwithirwa agika mucemanio na bamwe ba ritingugi ndene ya bisi ya gavana kire mucemana juju atongere baba ni bethera bakiaria manto kathumba jareo mitaratara na njira ira cikethwa cigitumirika nikenda uritingugi ndene ya bisi ya gavana bukethirwa bugitana mbere uria gukubatara Jeff wagituma nethirwe gikinya nterezi na gutubangania ripoti na njira entarero nawe Daktari Julius Mbijewe murungamiri wa ritingugi obisine ya gavana muthenya jwa narua na thithitie mucemanio na barabekaga utheru obisine cia gavana wa Meru mutumanto ithinkia nikenda bakariria mathina bethirite bagikurukira gwakagita nandi na ore bakethira bagitaniria ngugi betite bwa mbere na challenges because bioro bimwe birari blocked tromba gutumirika maybe some lighting here and there lakini nchokinkadha sana kinda director and the entire team nonto ko move with the speed na ensure kuna lighting ensure kuna good cleaning in our toilets and these other areas na valiteta ngogena limo kuna difficult circumstances kwa raidia mantoja mbakwenda bena protective gears chako batetheria kwa ensure nyabo batie endangered batikuna batena changamoto olomba kulita ngena basoka butuka bakwajwa nonto bwa kwithira batina intobibia kubaligeria kugwata rukorura so kwa niaba yanga bankwenda bera pongezi na bendere na moyo juu na nkuruki twaile ku motivate the best we can we ensure na be comfortable kugene chiao Nkuruki Daktari Mbijewe na kuromba kwithire kwina urumwe na ngwataniro gatigati kabara bakwika utheru obisine cionthe cia thirikari ya kaunti ya Meru amwe na atongeria bao then also mbere nabo nyabo alitingo gibetu ndene across the county that they co-work with our this staff also nondo orenywa kwenda kwa comfortable no nya uju kwenda kwenda ali comfortable kenda ninge tuna cohesion tumba kwenda tuna tukijenga Meru pamoja na including inya offices zile ingi tunachio outside the headquarters ki sub county sub counties chetu when you bangi benala ule nyabo ensure that the place is clean and as a county that is the face very very important to ensure we start on well area challenges in some of our towns kumagukura na mko blocked drainage systems can blocked na ingi watu ka chinu kalite kuruki is a big challenge but our team is working hard when bakomba kwa unblocked na narea kuna challenges ya kwenda replacement ikadhidwa kire bara nabo bakurekeria siwe nji gatonya kire Meru ntuko ciao na ndeni intare kurokeria sewerage eka flow through the towns eka flow rojine rukoruru rutharuni nya heavy metals na ifaida their way back into our bodies. It is another hazard na tutirekeria mantu yu na ndiwe mbere tuja kuwata mbere uja kwa prosecuted tafadhali can you kinyagwa mind about maisha yaku maisha jana baku na maisha ya turi baku so itoe wa message toa information na ara uko na rujuru nikadite report to the nearest public health officer na batu to can force
na mtu huyu kethira ati kwenda gutii sheria tukamugwata na prosecuted according to the law, nontu antu jabau they are an enemy to themselves and even to the community. Mkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Motegeri nyuma ya Meru TV kumurika kiriro amwe na mateta jakari kumantere chagatondoni ndene ya wadi ya Nkondi kirige shiko bunge kia Tharaka bobo nyuma kari baba guciumire na kiriro gikinene bagitata nonto bakuthukanga ko barabara Shanterizi nande MC wa wadi ya Nkondi Royce Keneta Patrick Gitonga Kithuka nethirite gicumirie na kwariria mantuzaza kuringana na MCA Kithuka augite ati mateta ja karibaba nijarikite gukinya kire obici ya governor wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na bakethira bakithingatirwa nikenda bakona uria bagatethwa kuthondekerwa barabara cia Nterizi. Mwandiki wetu Antato Ndagara waigona nethirite akiaraniria na thimu na MCA ucio Kithuka nikenda kuthikira macokio jawe kiria kari nyuma karibaba gucumiria na guteta nonto bakuthukanga kwa barabara hizi. Na MCA wetu ureta wa Kabogo barabara ino ni thiete mwanka wa twarete na Kithuka MCA na tokirera augaga kaya auga na rombire tiratanga yarema na njira no meni arathia wa cukuru na kanisani kirero giki gia kariba gatondoni karwerere wandia Nkondi gikonania na kuthukanga kwa barabara ndikimbete kwithira gikinyira MCA oguntu goko Gitonga Kithuka aratukerania na njira gukurukira thimo mbete kwithira kithereni barabara jaguntu goko ichumbete kwithira Githukanga akiria karia bakugena gweteri nonto tayari nombete kwithira kira mararamiko mao kiringavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki kwigua matheta ma akariba Nkondi kuhusu barabara ino thukite muno na no manjira cia Nkondi ward na kukungi kinya ndeni antura nini ingi ni nthuku sana ende kambere bagena wetereri na nkoro cia kumba wetera no ntwigitere mbura raurire barabara cio nthe cirathukire ciaturikangire miguru hapa na pale ende mbere antuma barabara monthe imakinyitie obichira nene te obichi ya Gavana Muthomi Njuki nontu nowe wete kigina kira kio nthe kogu ingine irombare yakwa kubera bagena ukiri batikae kwa tabateyaniritie tibateyaniritie na imbiye wire akwera banthurire na imwe yacio nina kwira matheta mao na agumbere nkuinda raidirie ko Muthomi Njuki ari Gavana wetu wa Tharaka Nithi Gitonga kere na ugite bota MCA tayari bombete kwithira baikoro gakigina kia barabara na arabombete kwithira kinya bagikiongera kere supplementary budget ya mwaka wa 2020 nya mwaka wa 2025 akiwa gintokera bota MCA betereti gutigera Gavana Njuki na kuingia wira ne bora baikanire na no ankuririkana aruaru wetu amukurukirie supplementary budget ire na mbeca cia barabara iturongere kena njira cia tuchumba kuthondekwa na nundu nao baririkana bwega mtu wetagwo MCA tiago wena kigina giake ti ugwe matheta twira kwa Gavana akaomba wekea programu ni cia kurima barabara na ndenda kubashwira maumonthe Gavana na mumethani yake tugena gwetereri tuone bura tukuruthondekerwa njira inu cietu mbura ya gutenya ikenda kumba gukurukirika ko batike bena wasiwasi ni Gitonga Kithuka mbakaritie ta MCA wao na njira tukathondeka munene wetu Muthomi Njuki achikira mutaratara ni gochithondeka na igitari ari agirite mbere mwanka uyu wa financial year ya 2024-2025 ethira agu June kuma gwadia Nkondi gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV Gitoka Mbita Ndagara waiguna kile ripoti ingine ati Mwenda Ithili ureni MCA wadi ya Kithina acumiritie na kuonania gukenera kwa wana nkuruki gucokia nkatho kiri Gavana wa kaunti Meru Reverend Mutumantu Ithingia ni njira ya tumirite ya kuthura kanjo ya maminista barageta na mbere na gwitaniria na bongo ge Bobo bujeta kagita na karea Minister Baba kana CECM Baba Berigeri Kongo Mauri na nkuruki kuthojo Alamisi ya kiumia atwetete araba kethira bakithojwa ni kamiti ire kethira itongeretwe ni Speaker wa bunge ya kaunti ya Meru Ayubu Bondi kuringana na MCA Ithiri augete untu bubu buronania ati Gavana omweru wa Meru Mutumantu Ithingia akethirwa agitira Ameru bonthe ngugi ategutagera rutera ruriko kana ruriko ankwenda uchokera Gavana nkatho nontu bwa list yake mawaziri
This ya mawaziri era ngavana aritire nkenda omwira congratulations. Inyam before mbera mawaziri congratulations nkwenda kwira ngavana congratulations. So far ngavana kumaiko ikobichi na itite bwega. Na onde Lindo Minority County Assembly Meru nkwenda omwira congratulations. Na nkenda kuga antobau ngavana aretere twaba support kari County Assembly nikenda tukaomba kuona thirikari function kana ngavana ombe constitute thirikari yake function tumbe wita mashinani na tuambie kuritira antu betu ngui no ndugikyo twendete tutina time nyingi muno ode muntu erende fondare ingi tutina time nyingi we have only 2 years cha kurita ngui na meake leiro tukenda kuritira antu betu ngui sawa sawa mwankantu banerwe brabunge inkomenya kuuma ngavana anywere muma itikia ngavana deputy governor ite county secretary itebia mawaziri kwena achoro baingi muno na Meru bathirita bakiwishi mwenda ithile ba na mitandao neki social media baingi ondingira thimu baembera manto ya kwa deputy governor manto ya county secretary manto ya waziri of finance and so many issues. So antubeto inkwenda obera, thank you so much nambere bwega non tubombishi well kinyanga ba nationally na ndete join executive mutethia kutungatira Meru na arutero executive especially muno kinyete county secretary lakini porambe ndakwira Meru ambe ndobera unde kwa element ya maingi position inerande nombo mbotetheria ngavana saindi na takwende to enga utongore brabware okenda to create ngwe ndengo utongore brabware okenda dimwenda ithile mpewa ngwe kana benefit ndimwenda kiumbe unde ngo utongore brabware okenda Meru bona peace kenda Meru mbo ukura na kenda ntu betu bona maendeleo not for personal interest. So na ibuntu ngutura na nkoro emwe congratulate antu barabonde barerwe possessions na nkiuga anenda antu barabai na opportunity ya kuomba kwetha baitethia ngavana ke kurani Meru County na ke kureta policies iri kaomba ukuria Meru na turu tararo ngetukaria assembly na tu policies ucho ndeira bakareta nondu na antu baina ume na nyangavana mtu ina focus na agenda tumba kwethira na atu twechikurukia tochikurukia kenda policy itethia antu betu na kenda Meru isonga na mbere. Mutegeri wa Meru TV ogorobona ruo kirirogono rwetu ro mwanya tugategera rietwa Mwigembe Omwiru. Rere ni rietwa riambiririo ni gikundi kia mbeu mbithe kumantere Chigembe ende monkera na ndeta o mutegeri wetu nwithiro tokimanya Mwigembe Omwiru no kana ina rietwa riri riumire murethi waba na ithirito akithoja gwita ntere chonde gutigira na guturitana na gututariria ina rietwa Mwigembe Omwiru riumire na no uju witawa Mwigembe Omwiru. Magito yakwa mbita wa Joseph Kirema kwa Barimba kuma Kiego Kinyanka Kiego ya Ntovosu want Kinyanka sublocation Kiego mbuli mandu ya Mwigembe Omwiru limbile tuwe mbile tuwe antoba bainge muno baba okera ende ndakaicha ndugeni ni baokere taba bainge muno bagia cha mantu ya Mwigembe Omwiru lakini mantu ya Mwigembe Omwiru baba ingi ngabakoro batimenyane ya kuatea kama kayokedietwa ya kamata bakanga naleo Mwigembe Omwiru ura watala we Mwigembe Omwiru ethairwa kuma wana bwake guciara na thuaniri ni aciari bake kaciara kana kakawirwa nkemi tigwa kuringa rukemi kakawirwa nkemi cio bikauma irio na ikwa bikarewa ni aciari bonda bantura ewe getha step ya mbere ya kana buruku magaciarwa kana karaga akura ura Mwigembe Omwiru athithacia kana gakura ende gakura gakinya kiwango fulani mburi ekarewa no tubwako kakera kakwewa mburi ekorawa ekarewa na yari ya nyanto bamuci aki kiule kithiana kenge kya gukundeka kana kenda kakura kai Mwigembe kamili
kana kara kaitaitia katamairo mirai kithi kana kaye katamairo antuma kithi kana kale nika ewa mutwe to muthuri kana kimero kingi kia imakia to munungu yeba yese to kana kwa kimi ai munungu muthuri ayakuru yeye byana kana antuma ino kuvanga mwana kendera ayo mwembe umiru kuma au kana kara kaye gakura kakinya kiwango cha kulita nyumba ya ina kaeta kakaya barieto ringi marieto ngea tanawa bavia nyele bavia nkolu marieto ya yau ya yebi kuru kaka yebi kuru na kuma ntuko na kauka tungu mu nyumba ya ina ringi na kateso na murio yani mekora bo era kimaja grande kateso na mweko na kateso na kiberera yuru osoro na kateso na shua na kateso na shoburia na katera mukuro na katera nyumba ina kauka akora gaso kurara ari na yeve kamuye kakaria kakora mwanka bakinya itara weta kuma nchibi kwa watu roma wala tawa nchibi na omo wanyenye yebi kuru kaka ume nchibi weje boko baba stage ni kware na nkorio ni kware na ilairera ni kware na mudhirwa ni kware na muriera ni kware na tile hii stage so yebo kuru kire mwembe ora watara mwembe muru na hizo ndo dushende otero hata kinyaro mwaro te muma kire ndo ba kura mwana wala akinya wita kutanwa na rairwa ngere mbiriyenge ya kumukilia mikoro niwa karia mbiriyenge mikoro na kile ule watu mwanya kuma au kwa ngere kieni yorwa wala ba kila kenda baita kutanwa kwa mwembe miru na giatumia yeto rima mwembe miru tikare ore mbele muno nika kwambire kungana anto kabila ande kabila ina ndite ko bweza watorwa amiru bwa mwembe miru agubweza nika giatumia ba azura na kujeka mwembe miru ne ubatara kubweza ndo atireko ndo atoya nika giatumia ndo yetore na kamwembe omiru. Kira ripoti yengine ati spika wa bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi Uroisi Kenneth John Mbabu naritetembeto kiri akariba ntere chechuka igamba ng'ombe gutigira ndiba gucumiria na kugwata mbaru mbeu mbithi kiri mithako iria bangenie kumenyekana ta John Mbabu Cup akiarena metha nteto wa Meru TV nugite mithako ezi ikethirwa igitetheria buonene mbeu mbithi na muno kuba kuciria nikenda bakethirwa bakitetheria kiri muturire jwao. Spika wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Mbabu rano yambiritie mashindano ma mubira wa maguru ndeni ya gicigo mbunge gya Chuka igamba ng'ombe mashindano mara makumenyekana ta John Mbabu Cup augite mashindano mama makambiria ntugo ya Jumapili ino kieni ni gya kathwana ra timu ya igamba ng'ombe akaruguria mashindano mama na timu ya Mariani tuka launch kikombe giki tariki 13 mweri wa April tugakironchera kuria kathwana baria timu ya igamba ng'ombe ikaringa against timu ya Mariani nikenda tuone musindi tugwenu muthenya wa tariki 20 no tukalonchera kuria kibugua kuria timu ya Mugwe na ya Karingani ikegwegeshindana na timu ya Magumoni United. Mbabu akiuga ntugo ya kurugana mashindano mama kera musethi agapegwa kiegwa giake ara no mushindo wa mashindano mama kanenkerwa 300 wabaire 200 na wabathatu 101 endeno tukoino tukanenkanira iveo pa individual players tukia launch but ogoto kegoto viete tukanenkanira iveo kuma world level bora timu ikegwa ikithakaga kinya rira tugakinya finals ambayo finals twaugire timu ya gacira tukamenekera 300 iria kegwere akaire 200 na akathatu 100 irumanirite kagita ni wagakumba bua augite kira timu ikegwere mashindano ni mama iganenkerwa kiegwa kiago ara ende arutite mbeto kiria kariba gicigo mbunge giki gya Chuka igamba ng'ombe kwibumiria kwa wingi kaingo bomba kuona taranta cia Nabago kini timu cionthe
ikona iveo kulingana na wale ikego iparticipate na tukaribisha antu monde maegamba ng'ombe sub county tariki 13 au kadwana ndipo tukiringa launch ya mbere tariki yenu ya 10 kamili na tariki 20 tukumkaribisha mache kule Kibugwa Stadium ndipo tukiringa launch ya mbere ya mbali ya ego. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Tugitegera riboti gie manto ja kimerani ati arimba mirani bakathite mono uge bora Rais William Ruto uria augire kana ajukiria manto jegie miran kruki abiashara baba ne bonne kumeneria bamwe banto baraba kugeria gutonyithia siasa kiri manto jegie biashara ya urimi na wendia pomira ndia homawa na ndatu ya miran ndaraga ontobo siasa ikwiyira aringi biashara bamira ni bombite kwithirwo bakimeneria bo kadha na nkruki bomba kwithirwo bakimeneria muno baria bombite kwithirwo bakiuga ati kugitwe kinya maandamano ni untu bwa mira indi ni bombite kwithirwo bakiuga ejitene riri mira igatonyithio siasa ene iriku kana iriku ni untu president ni arajukirie untu buria na inya muno nomba kwithirwo akienja na ngugi ya mira ni bitoetonga ndolo tuwiritu muno no ntubwa ura initiative ira thirikari yetu ya Kenya iyukitie kana twira bayukitie ya kuthiata mantu ya mira na kuhakikisha thoko cia mira ikuruoka no ntu rais na ira au na ratuthikira rira ngavana requestire rais olelie mantu ya mira sawa sawa na mantu yau na nyaka thuri murungi na yariririe na nya mheshimiwa John Paul na yariririe kwau na rais ayukia mantu seriously na arau anende antu bara mantu ya thatu na awe nene no ntikwenda kuwa kana nkere kindiki rora ya na verdict nara kindiki kuromba nkira mantia na nkere na kindiki narambirie kulailisha mantia mira ko kuri na ntu barabara yete kuthio lonka bakiwa atwambirie kwandamana angatwambirie angakurwa na kabila ba angatwambirie kwethia u tutemea kuthithio utafadhalini no ntu tukia kuthithio katwakareka tukurwa na president katwakareka tukurwa na deputy president katwakareka tukurwa na governor tutumba kwandamana tauni yetu tumechafua na orende tukiona president na yukitie initiative ya kuthithia mantia mira na mantia mira yagira ndetawa Silas Kitonga muturia ndi mukario mawa na ndi biashara mira ulikira nkwari ntuwe na arwa kwa ntobaragwa bareta bakiwa kweka twantu bairete batatu mira na batumiri mpia kuma ndenji buti kakonda kwira ntobeto nurongo na ndia Somali no konda kwira ntobeto ba mawa nurongo no ntutona mire tui sumare area ira wita na airport oka murio oge mbere murio yo mandege ne kwa methorete ndege mbere uni kendo to swa murio so nkura ntobeto ba gasho renge na bategete kwiro mire rome no ntobagi kuona ngabana wetu na thiete mira bena deputy president so batu ni twetere na kinya tuteguria thoko ciongele ke twithire ico ko uru wethira kila muntu na kumbo tumira unda ali mutu mira kinya ni kuona ngwithira na thoko thai so burangera ntobetu libethira bena gwetera na bakaswa kwina mantu ya mauri ya mira yara mutaikagu aririe bila tukwenda kumenya turenda mutaikagwe owathi ira ita task force ira ya implementation emantu ya mauri yau eye etuonelie na atia mauri yau yakendelea na mira turenda ikethia tawani utua na no ikwendwa titurwamie mira ringi tugoma ringi ntuko 14 ira bwaitire ruwe buraua mira ni rwome antu bara bonere asara ni amiru betu antu bara bonere asara ni asomali baba ria maua kwa unende ndirenda kwira mantu ya kuwa twandamane mantu ya kuwa turwamie mira mantu ya tumbika na wetha no kwenda kwandamana andamano no kwenu temate au town tutomba kwa kuchafua town yetu na mantu ya maandamano. Wewe kama uko na hiyo nia tumenakuonya, tunakungojea. Wewe kama unataka kujua sisi ni kina nani, ingia hii town na fujo. Hatutaki furugu. Kitakuramba. Yes. Abu mimi ni mkaaji wa mji wa Maua. Tukiongea maneno ya miraa, mimi nataka kusema tushukuru sana sababu kuna soko saisi. Wakati kulikuwa hakuna soko, hii tauni yetu ilikuwa mahame, na mimi na si watu wasikubali matapeli wengine wanatoka huko mbali wanakuja kuambia eti watu waandamane. Na wakiambia watu waandamane, wakati ule mwingine tuliandamana. Bila tuliona magari sote zilitoka Maua zikaenda kufungiwa miraa kwao.
Sisi hapa tukabaki hatuna kazi na watoto wetu hawana kazi. Nataka kuambia watu wa Maua wachanuke sana. Na jau ni jonda igia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitongange kuripotera ndidene ya Meru TV. Ripoti hiyo ya MC Mwitongange gutekenyeria muthiazo wa nteto cietu cia Meru TV utuku bwana Arua katho cia mwanya ni kwithirwa tugituthengatira kuma thaira twambiririe mwaka kagite na gaka woni bambetaga Dennis Mutuma mutetheria wetu ugoro bwana Arua ruterera mathithio agokari Jacqueline bithiro ngikwandagera utuku bubwega.